ونسكي ومحياي ومماتي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين wa ana minal, na enggak ada mat, nah, jangan dimat. Wa ana minal, langsung, jangan ditahan, nah. Wa ana minal muslimin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Coba kita lanjut bacaan halaman 43. Bacaan ruku', ya. Ruku' halaman 43. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ha, kemudian na enggak ada mat, jangan dibaca, ini yang biasa. Subhana rabbiyal azimi, bukan azimi tapi azim, azimi. Dan mi enggak ada mat, jangan dimat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Coba. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi azimi, azim. Dan mi enggak ada mat, jangan azimi, hana mat bakmi, hana dedeng. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ya. Kemudian Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Liman, jangan limal. Bukan limal, tapi man. Huruf nun mati jumpa dengan ha, izhar. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Ya, ini dengan sami'a, bukan a tapi a, ain, sama, ya, salah, ya, beda, ya, sama-nya sama mendengar Allah, ya. Allah Maha mendengar pujian orang yang memujinya. Sami'allahu liman hamidah. Kemudian doanya Rabbana lakal hamdu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard. Coba. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard. Samawati wa mil'ul ard. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard. Rabbana lakal hamdu mil'us
wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian ta enggak ada mat, jangan dibaca wa mil'u ma syi'ta, ta enggak ada mat ya, langsung wa mil'u ma syi'ta min nun mati jumpa dengan shin ikhfa dengung, im baris tanwin jumpa dengan ba iqlab juga dibaca dengung. Kemudian ada dal adalah huruf qalqalah. Ba'du boleh tapi jangan dipanjangkan, jangan ba'du. Tapi boleh ba'du, putus. Boleh sempurna. Ya, akan tetapi lebih baik ya diwaqaf. Kalau diwaqaf dia mati ba'd. Min syai'in ba'd. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ba'd. Seperti baca amma ba'd. Boleh amma ba'du, boleh. Jangan amma ba'du. Ya, ni lanjut. Ya. Jadi kita ulang. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian doa apa? Tasbih sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. A'la. Jangan dibaca a'la, bukan a'la, bukan ain dengan ain, tapi a dengan ain. A'la, tapi bukan a'la. Jangan hamzah dengan hamzah. A'la, ain di tengah tenggorokan. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya. A'la. Ya, bukan a'la. Bukan a'la tapi a'la. A'la. Ya. A'la. Bukan dan bukan hamzah dengan hamzah, bukan a'la tapi hamzah dengan ain. A'la. Ya. Kita ulang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya. Kemudian doa duduk antara dua sujud. Rabbil ghin Rabbighfir li warhamni. Warhamni, jangan warhamni. Warhamni. Rabbighfir li warhamni. Wajburni
jim qalqalah wajburni warfa'ni war ra yang mati ra warfa'ni fa'ni bukan fa punya fa hamzah tapi ain fa masuk ain warfa'ni warzuqni zai za zi zu zuqni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni non tasydid anni ya Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni coba Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni Jadi ini perlu diulang-ulang. Ya, sesuatu yang diulang-ulang akan lengket, teringat. Ya, teringat sabi teringat. Kemudian ini kita belajar memang bacaan lambat. Kemudian ketika kita baca di dalam salat, karena kita sudah belajar lambat, jadi lambat ini terbawa dalam salat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, karena dengung tadi. Jadi teringat ketika kita belajar ada dengung wa'fu anni. Waktu kita baca dalam salat juga terbawa. Tapi kalau kita baca waktu belajar Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa', itu enggak ada perubahan dalam salat. Jadi terbawa yang di luar ke dalam salat. Jadi ketika kita baca, kita belajar, memang kita lambatkan ya, mana panjangnya, mana dengungnya. Kemudian dalam salat ketika kita baca agak cepat, terbawa nih mat-matnya, dengungnya. Teratur walaupun cepat ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Benar ya, memang waktu kita belajar lagi. Dan harus ingat bahwa ketika kita sudah belajar bagaimana bacaan sempurna, otomatis salat akan agak lambat. Bukan kita melambatkan salat, bukan melalaikan, melambatkan main, bukan, tapi dilambatkan karena bacaan yang sempurna, karena dengung, karena mat, kamupat. Jadi iba geroy ya, terlambat geroy. Kita baca Allahu akbar kabiran wal amrau kaidang bacut dengung Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Aina kaidang bacut. Jadi hina melambat ji. Wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard
hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ba wa ma mana? Mad ya. Jaiz kan terbawa mana? Tudang. Wa ma karena mad jaiz tadi kan lebih daripada mad asli. Wa ma ana minal musyrikin. In ba pun ba in mana? Nun tasydid. Jadi karena waktu kita belajar guna kamu 4 in trip. Waktu kita baca dalam solat tidak tiji in mutun inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya barakan kana inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Ya kan? Ya karena terhafal hafalan nawai benar. Ya, jadi kita perbaiki sekarang, perbaiki bacaan, kita lambatkan, kemudian ke dalam salat ketika kita baca cepat lagi cepat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, waktu kita baca apa? Sujud, rukuk, ya kan? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kan teratur kan? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Dengar kau bi benar. Min ikhfa syai'im iqlab. Min syai'im ba'da. Ya. Kemudian waktu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Hana roh dah baca subhana rabbiyal a'la, ba'na dedang biasa dedang. Padahal hana dedang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi terbiasa. Ini boleh dah ulang. Kan? Boleh dah ulang, tak perbaiki bacaan. Jadi ketika kita hafal sudah benar, waktu kita hafal dalam salat insyaallah akan benar. Jadi demikian. Ya. Subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.